Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye naho muherereye tubazaniye amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa mu karere aho tugiye kubashikiriza inkuru zitandukanye ariko tukaza kwibanda ku biriko birabera mu burasirazuba bwa Kongo. Turaza kubabwira ko RDF ingabo z'u Rwanda zafatiwe ibihano bikomeye cyane na leta zunze ubumwe za Amerika kubera intambara iriko irabera mu burasirazuba bwa Kongo aho leta ya Kinshasa ishinja leta y'u Rwanda ko iha ubufasha bwose umutwe wa M23 kandi n'abasirikare b'u Rwanda bakaba bari ku butaka bwa Kongo. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru amaze tubabwire n'ibihano bikomeye cyane leta zunze ubumwe zafatiye igisirikare cy'u Rwanda RDF. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane ari abanane biriko birabera mu Burundi aho abandi basirikare bashika mu 200 barenga bamaze gupfungwa kubera kwanga kujya kurwana muri Kongo, aho babona neza ko batazemera kujya gupfira mu ntambara yo muri Kongo mu gihe bizwi neza ko iyo ntambara atanico yunguye abarundi ahubwo ko ari intambara iri guteza imbere Perezida Evariste Ndayishimiye kuko ariko raronka amadolari menshi ku bwinshi, aho nyine benshi mu basirikare bavuga ko batazagumya gupfira muri iyo ntambara mu gihe babona ntaco bariko bararonkamo. Ibyo bikaba bibaye mu gihe ku butaka bwa Kongo abasirikare b'u Burundi bariko baricwa ku bwinshi kandi bikanaboneka neza ko leta yabo ibyo ngibyo bitayiraba kandi ko itafise na gahunda yo kugabanya ibyo iriko irakorera benshi mu basirikare b'u Burundi bari ku butaka bwa Kongo. Nabyo nyine turaza kubaha mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ko Lieutenant Colonel Wiringoma umuvugizi wa M23 yaburiye ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kirombo ko ingabo abereye umuvugizi ziri maso kandi ko zigiye kubarimbura ku butaka bwa Kongo mu gihe bagomeje gusuka ibisasu biremereye ku baturage batandukanye b'abanyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Byose nyine twe bateguriye tugiye kubashikiriza muri ano makuru. Wecu busabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro ducisha kuri no muyoboro wa YouTube usabwa gukanda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Tutatebye rero amakuru yacu tatangurire ku biriko biravugwa ku gisirikare cy'u Rwanda RDF aho leta zunze ubumwe za Amerika zabafatiye ibihano bikomeye cyane kubera intambara iriko irabera mu burasirazuba bwa Kongo. Igisirikare cy'u Rwanda kikagirizwa ko gifasha bikomeye cyane umuhari wa M23 yaba mu bya gisirikare ndetse no kubaha ubufasha bw'abasirikare. Abasirikare b'u Rwanda bakaba bari ku butaka bwa Kongo naho leta y'u Rwanda yo imaze igihe ibihakana ahubwo ikavuga ko ingabo za Kongo zifatanya n'abasize bahekuye u Rwanda FDLR kugira ngo bagumye bahungabanye umutekano ku butaka bw'u Rwanda. Leta zunze ubumwe za Amerika zibukije igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko nta bufasha bagiha igisirikare cy'u Rwanda RDF. Ubutegetsi bwa leta zunze ubumwe za Amerika zahamije ko zimaze igihe zarahagaritse ubufasha ziha igisirikare cy'u Rwanda RDF. Byavuzwe na ambasaderi wa leta zunze ubumwe za Amerika ubwo yari igoma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru tariki ya 23 ukwezi kwa 2 2024. Ibi yabivuze ubwo yari afitanye ikiganiro na Majoro General Peter Chirimwami Nkuba, guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uyu ambasaderi Laki yavuze ko nta bufasha ubwo aribwo bwose Amerika igiha igisirikare cy'u Rwanda. Avuga ko ibyo byahagaritswe mu minsi ishize ko kandi hashize igihe barahagaritse ubufasha bwose baha igisirikare cy'u Rwanda. Ati twahagaritse ubufasha bwa gisirikare ku Rwanda. Leta zunze ubumwe za Amerika nta bufasha igiha igisirikare cy'u Rwanda nta bufasha na buke ntitukibaha imbunda cyangwa igikoresho icyo ari cyo cyose cya gisirikare kubera ko twamaze kubona ko bivanze mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo kandi bakaba bafasha M23. Amakuru avuga ko ahagana mu kwezi kwa 9 umwaka ushize ko ariho bwo Amerika yagabanije ubufasha yahaga igisirikare cy'u Rwanda. Ibi byabaye nyuma y'uko igisirikare cy'u Rwanda cyahishizwe ku rutonde ruzwi ko rukoresha abana bakiri bato mu gisirikare. Iki gihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika cyashize u Rwanda kuri urwo rutonde ruruhora ko rufasha M23. Ku rundi ruhande igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafite impungenge z'uko M23 yafata umujyi wa Goma, bityo biri mu byatumye Majoro General
Peter Chirimwami Nkuba aja kuganiriza ambasaderi Lucky wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo amufashe amaze bafatire ibindi bihano bikomeye cyane ingabo z'u Rwanda RDF naho igisirikare cy'u Rwanda ndetse na Leta y'u Rwanda byamye bihakana ko biri ku butaka bwa Kongo, ahubwo byo bikagereza Leta ya Kongo ko ikora ibishoboka byose kugira ngo yifatanye n'abasize bahekuye u Rwanda, bakaba bagomeje gukora ubwicanyi bwibasira abakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda biganjemo abo mu bwoko bw'Abatutsi. Tuvuye kuri ibyo bihano bikomeye byaba bigiye kongera gufatirwa RDF igisirikare cy'u Rwanda, amakuru yacu tabandanirize ku byo M23 iriko iravuga, aho umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare yaburiye ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kirombo ko abo abereye umuvugizi ko bari maso kandi ko bagiye gufata ibindi bice bisigaye kugira ngo Leta ya Kongo ibone ko bafise imbaraga kandi ko bafise ubushobozi. Umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma yavuze ko ingabo za M23 ziri maso ko kandi ziteguye kurinda abaturage no kurasa batabeberere ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kirombo. Nibyo Lieutenant Colonel Wiringoma yatangaje ku mugoroba wo kuwa gatandatu tariki ya 24 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2024. Ibi Wiringoma yabitangaje akoresheje urubuga rwe rwa X avuga ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abafatikanije kurwanya umutwe wa M23 ko bakoresheje imbaraga z'umurengera mu kurasa bisasu biremereye mu baturage baturiye Sake no mu nkengero zawo. Ahanini biriya bisasu byarimo bigwa mu gace kazwi ku izina rya Kasengesi no muri centre ya Sake. Maze Lieutenant Colonel Wiringoma avuga atarya umunwa ko ingabo abereye umuvugizi mu bya gisirikare ko ziri maso kugira ngo zigwanye ingabo yise ko ari iz'umwijima. Yagize ati ihuriro rigizwe n'abasirikare b'umwijima bateye ibibombe mu birindiro byacu no mu bice bituyemo abaturage benshi muri centre ya Sake no mu nkengero zawo. Wiringoma yakomeje agira ati intare za Sarambwe bahora ari maso nk'uko bisanzwe tuzigwanaho kandi turinde n'abaturage bacu. Ku rugamba intare za Sarambwe zirutsinda 100% kandi morale ye ni yacu turayikomeje kandi iracyari yayindi ntirahinduka. Ibi yabivuze mu gihe mugenzi we Kanyuka avugira uwo mutwe mu bya politiki yari amaze gutangaza ko ingabo za AFC na M23 zigiye kumaraho ingabo zo mu bihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ati nta yandi mahitamo dusigaranye usibye gufata mpiri imbunda zirasa mu baturage no kumaraho ubushobozi bw'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'uko FARDC, FDLR, abacancuro, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, SADC bari bamaze gutera ibisasu mu baturage baturiye Sake muri grupema ya Kamuronza teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Gusa imirwano isa n'iyongereye kugabanya umurego nyuma y'uko mu cyumweru gishize umutwe wa M23 wafashe ibice by'ingenzi byo muri teritwari ya Masisi na Nyiragongo, harimo ko yafunze imihanda ihuza umujyi wa Goma na za teritwari zigize intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ndetse uwo mutwe ukaba unagenzura umuhanda uhuza Kivu y'Amajyepfo ndetse na Goma. Ibiriko biratera ubwoba ingabo zirwana ku ruhande rwa Kinshasa kuko babona neza ko M23 yamaze kubarusha ingufu ku buryo bukomeye cyane. Leta y'u Burundi yongeye gufunga abasirikare babo babarirwa mu magana bazira kwanga kurwana na M23. Leta y'u Burundi yafunze abasirikare bayo babarirwa muri 200 arenga bazira kwanga kwinjira mu ntambara yo kurwana na M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nibimaze iminsi irenga 2 iki kibazo cyo gufunga abasirikare b'u Burundi cyongeye kuvugwa nk'uko ibinyamakuru byo muri icyo gihugu bibivuga. Urubuga rwa Pacifique ninahazwe ukunze gutabariza abarundi bari mu kaga aheruka gutangaza ko abasirikare b'u Burundi barenga 200 ko bafungiwe muri gereza zitandukanye zo mu gihugu cy'u Burundi. Zimwe muri gereza yabashije kuvuga harimo gereza nkuru ya Ngozi, Rumongi, mu Ruyigi ni Bururi. Yavuze ko bamwe muri bo basirikare bafungiwe i Bururi na Rumongi ko ndetse baheruka kwitaba urukiko rwa gisirikare mu rwego rwo kugira ngo urwo rukiko rumenye niba bakomeza gupfungwa cyangwa bakagirwa abere.
akomeza kuvuga ko kugeza ubu atarabasha kumenya icyemezo cy'urukiko ariko ko abo basirikare bagifunzwe. Leta y'u Burundi yatangiye kohereza abasirikare b'igihugu cyabo mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda umwaka ushize wa 2023 kuja gufasha igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya M23. Bivuga ko mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo ko habarizwa batayo 9 z'icyo gihugu cy'u Burundi. Gusa hari bamwe muri abo basirikare b'u Burundi babarizwa mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ahanini mu misozi miremire y'Umurenge na Ndondo ya Bijombo, Minembwe na Rurambo. Ni inshuro zirenga imwe umuyobozi bw'umutwe wa M23 berekanye abasirikare b'u Burundi bafatiwe ku rugamba, ibyo bita gufata matekwa cyangwa mpiri, ndetse bikemezwa n'umuvugizi wa M23 mu bya politike Kanyuka ko muri uru rugamba hamaze gupfiramo abasirikare b'u Burundi benshi. Hari andi makuru avuga ko mu Burundi bumaze gutakariza abasirikare babo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru babarirwa mu 1,200. Ibyo biri mu mpamvu bamwe mu basirikare b'u Burundi banga kujya mu rugamba leta yabo yemeye gufasha igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya M23, bityo abanze kujya kurwana bagapfungwa. Ibi bibaye ku nshuro ya gatatu hakatangazwa ko ingabo z'u Burundi zinjijwe amagereza bazira kwanga ko boherezwa muri Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo bajye kurwana na M23, kuko ingabo z'u Burundi ziriko zirabona neza ko bagenzi babo bari kubaricwa ku bwinshi, aho abarenga 2,000 bamaze kwicwa na M23, abandi bagafatwa mpiri, abandi bakaba ariko baraburiwe irengero mu mashamba ya Kongo. Ibiriko biratera umutima uhagaze abasirikare b'u Burundi bigatuma banga kujya kurwana muri Kongo. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru ko ari kwabuteguriye. Mu kandi kanya andi makuru ahambaye cyane turiko turabatohoreza, nawe nyine mukaza kuyakurikira kuno muyoboro wa YouTube udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka handi. Ico busabwa nta kindi no gukanda kuri sabone canke subscribe kugira ngo uko dushizeho inkuru n'ibiganiro ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo.